هر دمکو میوان من آماده بود لسروی مجاره از ده جوی بپرسم به تایبتی که اردوغان ده بیجیتن هدپه بوی هفتم ماسه ششی لهون دزانن حتی دوجی پارتین ماسه ششین اپوزیسیونه دگوتن ما هیچ هف پیمانی اتفاقک دگل هدپه نینه افروکه هدپه جی گوتی برسو اردوغان ده به تایبتی کو او نمجبوری اتفاقك بناوي جمهوري وملتن لسر بنجه ديمقراطية وهف بيمانية بيكتين لا ما دخازم جهيجاي إبراهيم قوتلو ما فناسو شاف ديري سياسي بپرسم هيجاي إبراهيم قالك بخيراتية كردستان 24 چما اوقاس آلوزي دركتنا لسر ماسيا وششي قالو هيزا في ماسيا اوقاس زيده يكو اردوغان جي بترسا دنگ نه اگر دنگی من تیوا هیجای ابراهیم ایوارا و باش بیجی کرم اخو اگر دنگی من هاد برسوی بدن سپاس دارم ایوار باش سرچاوه ایوار باش یا پرس او هیجای ابراهیم چما اردوغان اوقاس جماسه ششی دترسه هیزاوی هنده زیده یا دنگمته مرحبا جارم بله دنگیتتی هلبت گلو دنگمته اری دنگیتتی کرم که نها انتظارنا دو قروب هنه دو قروب سیاسی هنه اری قروبا کی سیاسی انتظارنا قروبا اتفاق جمهوره یک جی اتفاق ملت و تکاری بیجی که ماسا ششقولیه اتفاق جمهور دیاره yani tekari beji ki ber endam evane saro komar beyar diyare bernama van diyare her du partiya AK Parti u MHP gelek lehev kirine jibona web havra demeşine tıvır da problemek tüneye. Fakat aliyedin da elbette ki dervayi veke parti du partiyan tekari beji hamu partiyan parti nahal dici ittifaka cumhurun. Le ittifaka cumhur da yani ittifaka millet da du partiye kurtane. Yani ittikari beji du partiye ku neziki sedi sü piyenc falan denk degraye. Le partiyeden her yeki wan ittikari beji sedi yekuni ve jibona ve parti şaşkoli da پر partiye ki per kurtuneye. Hatta nahatikari bibece ki. Le anket vaha nabijin heja İbrahim Guçlu. Erçiqas nefermîjî bin li gorya û anketên bigiştî li Tirkiye Bakur dihêne kirin bi taybetî dengên CHP gelek pêşî AK Partiye ketine. Sedem ji xwe tu dizanî ji yekê zêdetir e awuriya paşdaketina demokrasiyê mafê miroviya astangiya fikr û ramanê ev çawa. Astikarım benim mesele var. Zaten mesela demokrasi mafya mirovan men negot ittifaka cumhur demokrasiye mafya mirova temsil kenake. Min revşek tespit kır ki ittifaka cumhur eğer du parti ava buye ev du parti ro ser hükümün tekari bejki ber endam evane en saro komar diyara şaşkoli du parti hane durda du partiye kurtane. Yani du partiye kurte kaptibejin yek partiye İyi Partiye, yek partiye CHP ya Kemalistane. Partiye dinci du partiye ki se partiye ki İslamine, yek parti ki parti demokratu tekari beji ki veke tradisyona Menderes'te. Le dengevan kemin nahaj bo şaşkoli problema mezen eve ki eğer şaşkoli pişkiriya HDP yani endamen HDP, dengdaren HDP, deng nedin şaşkoliye, şanse şaşkoliye gor, şaşkoli bxuji dver nerin edaye, tekara tebece ki ne kara helbijartine kazanç bike. Jibo veji problema mezin iro tırnav şaşkoliye da problema HDP'ye. HDP jibo ki CHP تخاذه كوب HDP را تناب اتفاق كذا ببارا دانستان دنه بك و دنيا وان بقرا اوجيده حتى تناب و مسا ششتا ببه مس قوليا شفت قولي فقط عاليه دن دا نبرا HDP دا
nabara HDP ve İyi Parti'ye de problemeki mezene. Yani jibok İyi Parti tebece ki HDP havalbende PKK teröriste jibona ve tu vakta bu arada danışlandır nakıl. Jibo ve Türkiye elbette ki ve mesela bu Kurdan işte her yerin dinav beredatçıya. Yani haf peymaniya millet heye, haf peymaniya cumhur heye. Her idavi HDP rabuya digelhin aliyen çabgir haf peymaniya kedu demokrasiya avakiriye. Gelo. Hon jivake kasatiye ki diyare Bakuri Kürdistan'e be rolu bandur. Çima partiyen Kürdi be durustkirna اتفاقه ki haf peymaniye ki bersiva daxwaz û xastekin millet Kurd bi taybetî Kurdên mağdur bi milyonan li wê derê li ser meseleyê zimane çandana tewe çima pêk nayînin sedem çi ye? Niha îtifaka sêyemîn ya ku جرات گوتن که اتفاق آزادی و اتفاق کتکاری دبن سروکاتیا HDP da ava buye u gelek partiye dine çap ku li Türkiye graniya kavantuneye dengdar evane perxurtunene Dınav civate da tıkari bejgücü ali siyasi civaki da ji graniya kavantune jibona veke tıkarım bejim kulur ittifak tuneye tamam yani şiklen ittifak kaye fakat eğer aliye civaki da aliye siyasi da türlü benleri lür ittifak hükmüne lür HDP heye. Yani HDP kurte tıkari beji ve kurte tabii ki peymanık ji lehevdikirine lür tebejine ku tişteki te gotun eve ku em tıkazın ku pırsa Kürt ji ab riya demokrasiye bir riya ajitiye be çareser kirin. Yani peymana ittifaka azadi ve demokrasiye da batışta te gotun. Le ev ittifaka gele kalse. Yani ittifaka ki berfrehe bihes nayet şekerinden bera partiyen Kürdi. Eve pırs. Heja İbrahim. Ha nabara partiye Kürda da ava buye aslında partiye Kurdacı beşeki mezin naha vekir adına bir ittifak eder. Yani ittifaka HDP adına bir ittifak eder. Le ev partiye ku Kürdü perkera HDP racı nav ittifak ekadana evji partiye kurtnane yani tınav halkı da tınav Kurda da Kürdistan'e hezeki vani kurtuneye jubo ve tıkari beji ku ev ittifakacı aslında ittifaka maneviye ittifaka siyasi madem ki vahaya HDP tebece ki beşeki Kürt heri davi am bejin yan çavare biken ای پارتی ممکنه هنکی چاوی خوب بگیره لسروان پرسنتاجی بحث کرد مثلا یکبونا باله سیاسی HDP دیگل PKK یه سربازی HDP جی تفلی ماسه ششی ببا که اردوغان گوت اوین هفته من ممکنه دست با روژه دا اف چه ببا اگر چه ببا دیل سر کی جان بنگهی با بکرتاسیج کرم Ya tıkari beji ki tabii ki Hind pevajoya nu dest pekiriye. Yani pevajoya hilbijartına nu dest pekiriye Türkiye. Jibo hilbijartına neziki nehme vakti kaye. Tıkara pırt ki guhartın jiçebe be. Hatta te gotun ki gruba şaşkoli derfet avan tüne ki jiboha ber endam ki bu sarok komariye ji bikarın derkin. Yani amna hamu sare xu problemin. Tıkari beji nav partiye da problem cüda ana çünkü nav şaşkoli da parti heye ku partiye ka devlet pareze. Partiye CHP Kemaliste. La aliyedin partiye ka Nicat Perese İyi Parti. Le partiye de ji İslamine. Jibona ve vanad mesele bernama abo embeni abori da ekonomiye da mesele siyasi civakiyo tıkari beji ku sosyopsikolojiye da nakokiye vana gelek zede hene. Le amnal yek mesele kel havdutkine tebejine kulu Türkiye tebe ku sistema saro komari jole rabe sistema parlamenter nuva vegere tebe ku sistema parlamenteriya yakamji ne demokrat bu tebe ku junuva sistem bebe demokrat. Jibo ve tıkari hin pırtış tıkara be kuartın hatta te gotun ku durnine belki peşer roje AK Parti'yi HDP ra danışlandım bike neka evji
مناقشه که جبو که اوجی ته مناقشه کرن یعنی HDP نها بخو سر خو هزکا که بکار به دستلاتار نینه باش یعنی نتیجه دنیوان سدی ده 11 12 اون نکاره اما جبو و تبی که به پارتی دم و دانستاندم که ات و پی باجو دا پرت کارن گوهارتن چه ببین هم جبو تایباتی جبو شش قولی گلک سپاس هجا ابراهیم گسلو مافناس و چاودر سیاسی جدیار وکرت هر هبی